Нюрбалуғарны электрик кардыларнағы суол уапсай уғына 430 километр. Улус салалтата қазбейдіне элекке сайынлары кығынлары қарғыға суақ оңғолы бұт суолынан аяны оқтурға тұстақ бұлан сорук тұр орынан үлені ұйтар. Бір самай уғын қайысқанан жарқантан қатыға дере суол болар. Бұ суол уапсай ұстата 100 километр. Кәндікі сылларға бұ суолға үлі күшкі барар. Манна сөрен кығалғанан қойыққа дере марқор үхіт варағына болара. Оларын моста тұтылдан бұба прос уғылында. Оларын конатчан үрағар қарғыстар өскүйлер манна улус салалтата тұссыллақ программаға кирсен моста tutulduğun turorсар. Улахан мостанады, так проектның оттырып бұт, 100 миллион төлен Қабарскайдың оңыр бұттыра, так ғырната 906 миллионнақ мосты. Онаттан бейгілейін Министерство транспорта үлі әйті бұт, бұл безопасная качественная дорога на проектқа искусственный сооружениялар кидлер дағаны, кирер боллар даны беги бу мостовы тутута республика буланыгар кирияхта онна федеральна качуут туллуктакты. Та оны тагынан буолга барытыгар онтан такырак бар. Ол үрактырга билеген 5 сирге беги улахан турбалары төһөрөн турабыт. Так билеген өссө даганы алтта хеттерге улахан мос та улахан турбалар төһөртөрнада жачага онна мосатулуннана бу кайысқаннан хыры толыра хылгыты хамай кухан хира буолтан участок малсатан катыга дери оны былырыңыттан партнер терилте икыл сатыллан билеген астаны хайдын аны кылгата хыджаркыгак барелинне эхи хайын бүлетін хитерияқтақ осы хумата теддон 2 миллионнақ. Қасымы онынан сыл саңмай ұстық суоллағынан атыр бұт қорыла суол әті. 6-10 километрді әкерчігі бәл тұрақтырынан 2 су қайындылары. Бұл суол оңыруға ұлу салтата біліңі кәмге жүйереләғынан итеніне табығастағынан көдір бүт концессионы сөбіліңінен партнер тәлітен кітары доғабар түйерсен бара суаға 3 сыл егер суол оңығылан қырадамасығына төгірік сыл айындырғар жүйереләқ болла. Администрацияны гітті концессионное соглашение түйерсергі бағарымы бұд. Хетті ғыллақ. Это головое содержание теномровод, он обсервимата хүйсür балтамылленах үле болты, проектен оңотта бұпыт, бәбі топытығыр, туох экспертизы бұпыт, он концессионное соглашение түйерсен үйсі бұтын үлелі хидел. Ууту херетін үлеті маңнай бастықы ғылбытығыр ұлақанна күз қалсы бұпыт, уутун түйері мараната хол бұтын үйсі бұтын. Земполотно тун битерен билеген 6 километр граине покрытие тарахалан тур. Эхил бир жылга уже битерек биттен. Буланна хадят. Бир улахан үле сөйлес улугар барда. Бу суол безопасные и качественные дороги федеральная программа капсан дойду вон улус каганалардан үбеленен оңолунда. Суол 400 категориялар болла. Бөлөне аукционга кыян Нюрба автодор хатчактан бу тепетнестак телилтен ордо. Бу хол 4 категорияден хол болар. Аукцион түбігінен хүббе 7 апрельге контракт баттамыта. Онна бұл подготовительные үйлелер майыттан халамыттыра уже. Ол кытытыгар талақ кәрдәхіне 2 метр талақ кәрдәхіне барыта. Онна ол уғына примерно будет 4 километр. Хүлі почти кратиктибет 100 километр толстый 134. Онна бұл опсай Гол коротгутун гудук песчано-гравийный смесь болар, антон дорожная одежда та грунт болар. Олонно бу местный барта урбаниттар кыттыхан бирге үллен бары точно в срок туттарлыута билейм бу акбода эксплуатацию уже улан турар. Нехелеки кардыларнағы суоллары тахынан улус салтата куараты хинағы суоллары оңыруға әмия болғымтатын урар. Улус бюджеттен біленен қағызда сылын куараты хинағы суоллар аспалланалар. Маны тахынан байылғаттан Нюрба куаратын томнар суол оңғолла турар. Бұ суол үсті хүмек қарақсан оңғоллуа федеральный суолға кирсерін бұғытынан аспал бүрөхіннәк болар. Икки контрагынан бігі Нюрба куарыққа, онна Октябрьская нехелекке 100 километр фолу асфальдаты бұд, улусалары, ол күрдік Антоновка Чусоскойын. Бекурина, Нюрбага, Христофора Максимова, Октябрьской, он на Баян Чусовской норду, 100 километр
сол асфальтатыбыт. Онтон ураты болланы бии федеральный контрагынан бүдүү федеральный хулгар капитальный ремонтга үлеләтибит. Онно эми агыс километр кереңе асфальтатыбы бу Нюрба бизнуен. Нюрба бизнуен үлеләтибит. Быйыл теппитим курдук агыс километр кереңе урдубут. Онно болланы хасын эхил хеттаңар километр уруктак. Осы бии контракт бутнан 15 километр 500 метрнең уруктак. Асфальттак бут. Бу суолларын оруга баһыйар үксүгөр олохтоох терилтелер ылсаллар, дойдуларын тухугар үлелерин ütüösü бастаактыгын ороллар. Агроснап терилте куарат суолун аспал уралларгар белемнähini таханан чаппанда суолугар үленигитта. Маны таханан терилте куаначчаан үрагар бар понтонный мостаны көрөристер. Но в этом году сделали 3 мостовых перехода, установили гофрированные трубы, сделали подъезды, подготовили под асфальт. Вилюй-Автодор после нас заасфальтировал. Установили барьерное ограждение, соответственно, на всех 3 мостовых переходах. Также в селе Чапанда было отремонтировано 450 метров дороги с установкой тоже барьерного ограждения. По содержанию по Нюрбинскому улусу ямочным ремонтом было отремонтировано около 5 километров дорог. То есть это по ямочному. Также у нас за нашим предприятием содержание понтонного моста через речку Каначан. В принципе, сроки были установлены, сроки были сняты. Суол олох коруктымыра ден мәнәгә пәттәр канна суол барда сонна сайды бар. Маны өйдән улус салтатан эхилене олого тупсаргар бир сүрүн кайыскатынан суолың уруу болар. Быһа барыллан 5-6 сылынан улус кая багар нехерегер кыһыннары сайыннары төгүрүк сыл харгыха суок аянныр кыак бар боло. Там бу основной туохпут хаамайтан турар бу коначамастата, өскөтө коначамастата туллан дату туллан даганы бу биге катыга дер хайнары төһө багарар. Кадым бары кемге хеджер кактакпыт. Инегенен бу уллар бары тоңоллан бителлер хеммир 2-3 балта кылдык болар бу. Бу суолың урутугар улус салалтада алроса жебедениттен киирелүптен үленыытар бара суога үс сылыһыгар улус ихинега суоллар кахаңыта агарда тобустулар. Бу үлелер манан муңурданматтар өссекке тыгынча сүүрбалта сылга дери күстэ хүләкүтер. Бу барыта булааннанан бәйтин нарынан бараныһер. Алмастан киирер дивизион сотугар хөттө хүбү, элбе хүбү көрдүбүт. Ол көрдүк үһү сылбытын биһиги Нюрба коратыгар бу тымыр улусаларын асалахнын ыттыбыт барыта холбан 2-3 миллион бүйсілгер барда. Бұйылғы ғылғаты Нюрбинканы торур мостауытын бейген ордуыт. Ити архитектурный решениятын уаттан көстен. Чусовской улуса бастакы сулуя ити бахарна диповалы оңғылынна. Итиннеттен оннаты эпипи курдук Бикурина, Христофорова, Максимова, Октябрьская улуса асфальданылар. Барыта холбан бұл конкурска көйбіт Ирик Вилюй-Автодорга 30 миллион баран турар, оннаттан дөссө хүббе миллион барықтақ. Эйілгі ғылбытығар, етінне әбейі Нюрба коратығар әме бейгі Чусовской улысабытын, еті федеральный объездной ғоғылыт еддіқтақ бет полностью, әме етінне конкурс білдер еқпет, оннаты Манчары улысаны асфальдықтақ бет, оннан түсі еті Николай Петрович Кудряшов аэропортқа кирес солтан, Тибек жөлөннен барахын объездной ғоғытылы әме асфальтирование бұланды бұд. Бихеқа қалар бір хамы улақан тымыр ол бұд улуса бұд хевескей. Ити боллағаны бихеге бәбіт береме бітігер 15-16 сылларға проектна сметна документация оңыттарынан тұра бұд. Государственный экспертизалақ. Бәті ити улуса ұғына 2 берестіға күрдік болар. Итini бихеге бұл транспорт оны хол қағасыды министерствотыға берен тұра бұд. Исуының Итиннаттан бихиги кәтәһәбит республика дорожна фондатыттан үп қатчакаллағана итинеме бихиги холга ылсық пөттенлерінлері бит. Әлбәқ вопроста кейректерін сөп, Нюрбинка мостатыннаттан ити қайдақ қатшысылақ тұпы көттен. Бұл барыта Нюрбинка мостата барыта проегінан оңғылынна. Итинне өрсілларға кәтән көрігі ұтахама төхіннен кәлерін көрін. Хөттіғ диаметрдақ турбалар түстілер, онын құттал соқ. Ондар бола кырымослары тұталылар. Бейгі бола тедіне техническое решениені проекттақ моста тұран тұра бұд. Архитектурнай решениетіні ме көрді бұд.
Onu te horoqtar eteller tora torar iti mostadien, tora turbat urukku huolbut tımıra on huolbut kayıskata onunun hollan bolan ondan asfalt kutulunna. Ehilinne trotuarnay doroşka kutulluqtaq, emi bitanirovanay. Ondan bihige ehigge hılga. Nübba koratın toqpar bu bayan mikrorayona hıntır barıta asfallanıqtaq. Mana bihige barıtın ottamaqtanıq tustaq bud. Bu rayon строительный управлениета bu oputta halayatçı Makar Hemen Sömünep halayar. Kinler itinne ülahittere huval qahası otorekbettir. Главный специалист Koçara Vasilya Alексеевичка maqtanıq tustaq bud. Kinler ottan huvatun uçuatun on ottan hıllağı bulandan qanlı korat ulusları doğrağın edi. Sual olaq törde diyen hepte. Bu haydı törde bolar. Olihim battan bihige ulusal altata bu nübak orata da bollun nehelekler bit kadlara holları oңорогга bulanları heptök bulan bıhıtnan üleli olur. Bu kurduk Nurbaluğugar suolun rüylete tehigin bıspakka barar. Ulus altata übü söp katıran üleni tühmeğinen nardan turorumut sığılıgar çugahatar çugahaniher.